Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Al-Mu'minun. Ada Maci. Silakan Maci dimulai. Ya, Pak Ustadz. Ya, monggo, bangga, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun Qad aflahal mu'minun. alladzina hum fi salatihim khashi'un. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Ambil di mana ya Pak Ustaz? أو ما ملكت أو Au ما ya. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك Ula, هم ula, ula. الوارثون Ulanya nggak kedengeran, tak dengar. Ula ya. أولئك هم الوارثون Ulaika humul warithun. الذين يرثون الفردوس Alladzina yarisunal kurang nyamber. الذي الذين يرثون الفردوس Alladzina yarisunal firdaus. هم فيها خالدون Hum fiha khalidun. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Ini macam mana ya Pak Ustadz? ثم خلقنا النطفة agak nyamber.
Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata Fakhalaqnal fa khalaqnal mudghata 'idhama fa khalaqna fa khalaq fakhalaqnal fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fataba fatabarak fatabarakallahu ahsanul khaliqin. thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عين فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian baca. Fataba ya Pak Ustaz. Summa innakum. Summa innakum. Fatabanya tadi belum dibaca Masih. Belum. Silakan. Fataba boleh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da Kongnya ipasapawi. Kong gindong. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. وما كنا عن الخلق غافلين. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. Wa Wa inna wa inna ala zahabin daha panjang. Wa inna ala daha wa inna ala zahabin bihi laqadirun. wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askanna gitu ya kalau salah tadi. Fa'askannahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Kemudian Fa'ansha'na lakum kong bidang ikhfa sapawi. fa'ansha'na lakum bihi
jannatin min Gunnah. Jannah mad asli ada panjang 2. Jannah. Ulang balik. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء أتنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن أتنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء أتنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Ulang balik Ustaz. Terus wa inna. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha walakum salam Ustaz. Betul. Nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Kemudian Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. وعليها وعلى الفلك تحملون. Terus ya Pak Ustaz. Betul. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Ambil dia boleh Pak Ustaz? Boleh. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا
basyarum mislukum Illa illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddala alaikum ay ay ya ayyatafaddala ayyatafaddala alaikum walau sya'allahu la anzala malaikah ma sami'na bihadza fi tak ada tanda jadi harus ya. ulang la anzala La daripada la ya Pak Ustaz? dapat dari walau sa lebih bagus Walau sya'allahu la anzala min la anzala mal walau sya'allahu la anzala malaikatan ma tam sami' idgham bigunnah malaikatam tam idgham bigunnah malaikatam ma malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Itu Maji mensikapi kalau napas kita tak panjang kayak saya nih ya. Saya tak panjang karena kalau kalau saya nadanya dasar tak kuat panjang, tak kuat lama-lama gitu ya. Tapi kalau tinggi-tinggi suara saya tak payah gitu tak bisa. Karena lagi sakit tenggorokan saya ya jadi mohon maaf. Jadi ini pengajaran untuk ibu dan bapak yang napasnya tidak panjang bisa baca begitu ya. Sedikit putus nyambung, sedikit putus nyambung. Tak apa. Yang tak boleh itu kalau kita ngambil napas di tengah ya, nyuri napas namanya. Kalau bahasa Melayu nyuri napas apa Maci? Nyuri apa Maci? Nyuri napas. Oh sama ya, sama. Di Sama Pak Malaysia Ustaz. nyuri juga sama. Curi Bukan napas ngambil tak ya. boleh. Ngambil Tak boleh. ngambil tanpa Curi, hak gitu ya. curi napas namanya. Macam Cuy, ni Pak Ustaz. Pak Ustaz dulu saya ikut pula dari kan. tak Saya pula boleh tengok. Maci. Suara Maci sudah bagus. Kalau saya duluan nanti suara Maci kacau. Suara Maci sudah pada formatnya. Maci sudah alhamdulillah sudah bagus gitu ya. Tinggal Ya. saya ngikutin. Jadi ternyata suara Maci Masya Allah begitu indah. Alhamdulillah ya. Inilah suara surga gitu. Tapi kalau nanti saya duluan nanti tak payah gitu. Apa ya? Tak payah. Apa sih ya? Pokoknya kacau nanti Maci. Suara Maci jadi terkontaminasi. Tercampur-campur gitu loh Maci. Maci sudah Ya. bagus ya. Masya Allah. Mudah-mudahan 100 tahun lagi Maci ya usianya ya. Sekarang udah 62 ya Maci. 64. 62. Jangan Pak Ustaz. Dah jalan 65 Pak Ustaz. Jangan 65. napas ni pun dah tak panjang macam dulu dah. Dah Iya, saya sangkut-sangkut. doakan mudah-mudahan 100 tahun lagi, Maci. Allah. Jangan ya, Maci ya. Terpulang otak lah. Yang Jangan. normal aja ya, Maci ya, yang biasa-biasa saja ya, Maci. Yang Betul lah. standar waktu standar Indonesia Malaysia ya, Maci. Heeh. Betul lah. Maci kalau 65 berarti udah di atas 2 tahun dari Rasulullah ya. Rasulullah Ya. 63, Maci 65. Udah Masuk dapat 65. udah dapat Ya. jatah 2 tahun lebih. Ayo Maci terus Maci. Alhamdulillah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Daripada Inhua ya Pak Ustaz? Ya betul daripada itu.
In huwa illa rajulun Ro, bihi bukan ru maji, ro. salah Eh, salah Pak Ustaz. apa? Doa amat. Waalaikumsalam. In in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. In huwa illa rajulun bihi Tuh, ulang Mama ya. Saya lupa lagu Maji. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Qala rabbin Qala rabbin surni bima kazzabun. Qala rabbi'surni bima kazzabun. Fa'auhayna ilaihi anisna'il Fulka. fa'au fa'auhayna ilai fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ambil di mana Iya. ya Pak Wa Ustaz? wahyina. Wa wahyina fa iza jaa amruna wa farratan Wa nur farat tanur. wa farratan nur fasluk fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum. Wala tukhatibni. ولا تخ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا فإذا جاء أمرنا وفارت النور fasluk. Tadi macam di sini kol-kolah, harusnya pecah. Fasluk, Fas fasluk, fasluk fiha min kulli zaw. Tadi macam di sini zai sama jimnya masih bias. Masih zai sama jimnya sama. فيها من كل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوج من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Kemudian baca faidah. فإذا Iya, faidah betul. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك iya Pak Ustaz, Betul, betul. boleh? Pakul. Boleh, boleh, boleh. Faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله
وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Silakan Maci. Waqur Rabbi. Waqul, ini ya. Iya betul. Waqur Rabbi. Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqur Rabbi Waqur Pendek, Rabb pendek. wa Waqur Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Alhamdulillah bagus tu suara Pak Ustaz tu cantik. Iya, tapi nggak kuat lama-lama, Maci. Belum diobatin, Maci. Kiriman dari Oh ya, Malaysianya belum sampai, Maci. boleh aja. Ada lagi saya nak tanya Pak Ustaz, kota saya ada ke Pak Ustaz? Nanti bagi tahu Pak Ustaz. Alhamdulillah, Nanti iya. kalau tak ada nanti makcik kotanya mau habis, nanti saya Iya, iya, Maci. Kemudian, Maci. ya. Terus ya Pak Ustaz. Iya, inna fi. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tuh kalau tinggi Maci, lagu Maci sama saya nggak nyatu ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sedap Terima suara Pak Ustaz. kasih Maji sudah ngajarin saya ya, Masya Allah pagi-pagi di Malaysia jam berapa? Sama-sama. Jam Saya pun berapa di sebut nanti Malaysia nih Maji? Jam berapa? pukul sekarang dah pukul 9 kot dak? Tadi pukul 8 masa Pak Ustaz itu dengan saya Oh tadi. sekarang sama waktunya Maci. Di sini 8:30 kurang Sama 5. lah tu. Kalau kurang sikit lah agaknya saya tak tengok jam ni Pak Ustaz. Saya kat luar. Maci, biasanya beda 1 jam Maci. Maci nggak lihat Alamak, jam. Maci, saya tak Maci, tengok jam Maci. ni, saya kat Ah, luar kan saya cakap. Saya kat saking enaknya ngaji Maci lupa sama jam. Masya Allah. Tak apa luar. Maci, tak apa. Seronok mengaji ni Pak Biasanya Malaysia Ustaz. sama Indonesia beda 1 jam. Kalau sama Ya, Mbak Eka di Jepang itu beda berapa jam? 10 jam kalau nggak salah. ya, ya betul-betul. Terima kasih Maci, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.